ukudla ngokwesisu nesisu sokudla ukubili kuyabola sizo attenda cover lapha ke ngidle lokhu kudla cover lapho ke ngidle lokhu kudla madoda abazalwane ngiyabonga sengikhona uyabona namhlanje ngiza naleli khandlela leli esithi holy hand candle enzane nikete ningidedele ngayithathana le phone ningenzele lokhuyana besakhuluma ngomthandazo mina ngiyakholelwa kakhulu uNkulunkulu angikholelwa endodeni nikhumbule ukuthi kuyisebenzi eziningi zikaNkulunkulu hayi bonke njalo baningi abaza kumina bafike bafuna usizo omkhulu sicela ukubona kakhulu imbono siprofete kakhulu sicela ukubamba abantu ngezandla kuvukele imoya yabihlanye bawe phansi kube yiyo yonke leyo nto leyo ngiyabayenzela leyo nto leyo why ingoba nina anisamfuna uNkulunkulu lana owathi thola indawo ngasese uguqe phansi